wote. Thank you and welcome to Keroka. Getembe Television ekionga kia Mwamogusi. Maragoba erengio mwancho morigereria no kwegena kwana no gendete kwego kegwetera emeroberio ya gochira sembeo. Karibu sana ase ekionga chinse 10 erinde tonyare korigereria nararia basekibeto bamangana maya babekire chikambi chinsemo a gotoretera ase enchera yobwenge. Karibu sana amaretana Njuli Kerubo noriore sensemo imanyererio Wilson Makori oigorio kwene kebuna chibicha nerio gichago chira ase enchera yobwekeranu DJ Atsan. Gavana Onyamira Omoske Amos Nyaribori tukoria rero ni gabaga gwasiori chimashini chira chikoros chipara ase chiwodi ese ateba muna chimashini echu nigo chira chikorema kilomita 200 kira ewodi. Machinery and equipment. These include excavators, water graders, rollers, wheel loaders, tippers and bulldozers. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to be here today to witness this great milestone that we have achieved as a county. Since the inception of devolution, Nyamira County has opened county road networks totaling 1,560 kilometers. Previously, we have partnered with the Mechanical and Transport Fund in Nairobi and through issuance of contracts. Due to the high cost of road construction and the maintenance required to fix the road network, my administration, the financial year 24-25, decided to invest in equipment to construct our roads, a move that will accelerate improvement of the road network. Amate yomogaka James Nyakungu korwase Kenyoro kiamecheo ewodi ya Nyatio kebunge ya Kitutu Chache South nigo bare nogo ichiana maega yerigena korwase emanga kugwa na kugwera enyumba ya yo korosi endagira no enabo nigo konye batara chaka korosi endagira yabo ya mugaso. Chupa ine chisange nyego konyana sokru kuruwa na chire korumu wa kuminto ndoru walete ujigura na go ikanchera go tebunga ya no mangana veire bua makongu ligana lia rule manga mauli ya mujiri wita abantu babo chikoni yao ya tago ya tuturuchali na olili nane kabisa kwa yerango chabaka ama ene konyoligi neno olire angena mwana ya wichikuni abusire atagwetende oliaje tuli chinguru chinyinge kyara gento kyara ko yetanga atutige nyombe ina yatangete yagete kuroro ikabochora igaso igaeta maiga gati igabochora mate murangule nkuru mate no roje tuko yetanga buno muroje lige ne lire iga ti abantu banema bale yali kunyale kana bamanyende ba iche barolengana nchira kibara konye asaya kera abantu baito abonzipi abatalimiremo amagena na ko bakonya bahaonia basomeria abana na abandi bagure ndagira bakuria
Abarai n'abantu bari babwaton omoyo bw'ogwancha nigo bono baburirwe gusira chisukuru iri gusira amasomo aya niga kwanwa ase sukuru y'abaisike ya Marani ase omonchorero yomo boigo omwanasiasa omanyakaine buna Rogers abaga kubwatuka obokonyi bwa gochese sukuru eyo ase boigo omwarimu omonene bwa sukuru eyo anyara kagokwana emechando babwate mengi bagwetera aboroki bwa sukuru eyo ase boigateba nonye niga samatemu aria eta y'omwaka eta aborokigwa babete bagokoria buya kegima. Nende bageri kwakera abarimu baito mbuya mono ekazi bakorete ekarente risari engiya namaja gosoma risari eringa namurangana emuri namba inye gose isano aseka sub county engima mokwakera mbuya mono waambie Marani PhD Girls is the school to go, sindio? Yes. Na mimi starting from now going forward nimeambiwa mnakuranga breakfast kwa shule, sindio? From time to time I personally will be coming with breakfast. Tunakaa na nyinyi tunakula. So asante sana. Ase dormitory abana babwate bitanda birebike mono abandi bakorta chimatress nsebo tuko barara mambi babibeka bolere igoro tende edome yeyere congested because yetwate edome yemoyoka omorero tokororere kere electricity yachire Hege kundi gia gatatu kia bobisa bari boborendi nigo bono kegendete konyora megerio buna bagochikwerinda na ese oborendi bwase enseri ya Haiti. Back at home, we majorly deal with banditry and terrorism. But when we come to this Caribbean area, it has a major challenge of threats of gangs. So we must bring them to the dynamics of the local security challenges, the local security threats. So basically, the trainings which we have here is just orientation kind of training to help them address the threats that they have. Na ekero umurai wense umuske William Ruto agendete netaro yaye ase ensemeria Western na igo agendete kwegerera serikali yobomo nabo igo niga agendete kumwakere koko umuske Raila Odinga na goteba buna gosigosaba abakenya kumubwatesia erio achikonyorekerwo kerikia AUC. Kuna nafasi ya kipekee kama watu wa Kenya ya kuungana na kushirikiana ndio tuweze kusukuma na bidii maendeleo ya taifa letu la Kenya bila ya kujali nani ni wa chama gani, nani ni wa kabila gani, nani ni wa dini gani. Mimi nataka niwaulize jameni watu wa Busia, we have a golden opportunity as the people of Kenya to work together from all political formations, from all political persuasions, all religions and all ethnicities, together working for the prosperity of our nation. Let us not squander this opportunity. Mimi nawauliza jameni, tumesema hivi, tuungane sisi wote. Na mimi nimeunda serikali ya kuunganisha Wakenya wote, inaitwa broad based government. Mimi nauliza nyinyi watu wa Busia, mnataka tuungane ama tutengane? Tushirikiane ama tufanye aje? Tuungane, tushirikiane bila ya kujali nani ni wa chama gani, bila ya kujali nani wa dini gani, bila ya kujali nani ni wa kabila gani. Hebu ni wale wanasema tuungane jameni, tuungane. Si ndio? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Sikizeni. Si mimi nilishindana na Raila Odinga? Nani sasa ndio anasupport Raila Odinga kwenda AU nambari 1? Nigo bono umurai wense umuske William Ruto amachiri umurai weki amakerikia Wiper umuske Kalonzo Musyoka maiga ya Kalonzo gokwana buna serikali nigo yatumiyete kibesa cya serikali gwakana abalimi bemesi noyo nabo nigo Ruto amotebire buna kibesa akanerete abalimi bemesi ngwetera bonus ne faida yemesi. Nauliza ati mbona serikali imesaidia kampuni ya Mumias mpaka imelipa bonus wakulima wa miwa? Kwani mkulima wa miwa si Mkenya?
Mkulima wa kahawa analipwa bonus. Mkulima wa chai analipwa bonus. Ati mkulima wa miwa akilipwa bonus, ati watu wanaanza kuuliza maswali. Hawa watu wametembelewa na shetani. Na tuwaambie washindwe kabisa. Ati wanauliza ati rais ametoa wapi pesa ya kulipa bonus wakulima wa miwa? Kwani wale wanalipwa wakulima wa chai bonus pesa yao inatoka wapi? Na wale wanalipwa pesa ya maneno ya bonus ya kahawa pesa yao inatoka wapi? Mahali pesa ya kahawa inatoka, mahali pesa ya chai inatoka, ndio pesa ya miwa inatoka. Ndio wakulima wote wakuwe sawa. So ule mtu ya sijui katikati sijui watermelon ati anauliza maswali hiyo. Kichwa yake ni mzuri kweli mkipima? Muyamono mwancho murigereria karibu sana na inde asengo gwakira muyamono ase kwaba gutubwatesia ase kionga chinsa 10 asa yande amange no chikonyanyora chikoraga chinsa ibere na chinsa inye chiabo tuko asenchira yobwekerano kwarenge na inche julikero yana kebuna chibicha neryo gichago icheira asenchira yobwekerano niga inkoro kwa DJ Atsan boigorio inge sensemo yebimanyerero niga inge koro kwa Wilson Makori. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Nilan Hub niye moya chiduka echo chikone bintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures asili golidia mabuko evyu bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwata chi throw pillows echo chire chichingenjo au nabwego ne chikala au mbabwata recliner sofa sets ejora onchura nebuno kuganya kwawo kole